Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu amalan zikir, barang siapa membacanya sebanyak 4 kali setiap hari di pagi hari atau di sore hari, maka Allah akan membebaskan seluruh tubuhnya dari neraka. Dan Allah tidak akan mengazabnya selamanya di dalam neraka. Nah, video kali ini kita akan membahas amalan yang amat hebat balasannya ini. Maka mari simak video ini hingga menit terakhir dan jangan lupa menuliskan hajat dan doa para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan zikir ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah memberikan kabar gembira bahwa orang yang suka membaca zikir ini di waktu pagi atau sore hari sebanyak 1 kali, maka Allah akan membebaskan 1/4 dirinya dari api neraka. Barang siapa membacanya 2 kali, Allah membebaskan 1/2 dirinya dari api neraka. Jika dia membacanya 3 kali, maka Allah membebaskan 3/4 dirinya dari api neraka. Dan jika dia membacanya 4 kali, maka Allah akan membebaskan seluruh dirinya dari siksa api neraka. Adapun redaksi bacaan zikir yang dimaksudkan jika dibaca di waktu pagi adalah Allahumma inni asbahtu ushhida wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushhida wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushhida wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushhida wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushhida wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushhida wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbahtu ushhida wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta
وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arasmu, malaikat-malaikat dan seluruh makhlukmu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Semoga kita dimudahkan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian para sahabat, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.